Znate kako je Luka krenuo razgovor za ovu epizodu? Da odmah namestim kako napadaju moji. A znate ko su njegovi? Španija. Najava oba polufinala, prvo Španija-Francuska, zahvalnost velika American Crew, premium brendu za kozmetiku za muškarce. Ako odgledate do kraja, postoji mogućnost da dobijete i nagradu. Luka svakako će dobiti jer je čovjek koji vodi računa o svemu, pa između ostalog i o znanju i o izgledu. I naravno, ovo je Luka poklon za tebe, ali kad se završi epizodu, u zavisnosti od toga kako... Ako budem dobar. Tako je, ako budeš dobar. Ako pobjede je moj. Ako pobjede tvoji, to ćemo da vidimo. Oni će pobediti sigurno. Na tabli ne gubim. Na tabli ne gubim. Moji na tabli ne gube. Evo onda u stvarnom svetu to je možda. Posle ću ti dati još jedan poklon. Pričamo o polufinalu Francuska-Španija. Luka, Španci su 2 puta dobili Francuze u prethodne 2 utakmice. Da, ne, svakako, sad imaš taj diktum, stvarno onako dosta naglašen. Izvinju, čega, šta ima? Diktum, nešto se provlači na malo zbiljniji nivo, narativ. Narativ. Jasnije, kako želiš. Dobro. Konsenzus, postoji uvreženo mišljenje da je, otprilike, imamo finala pre finala, to će svi reći Francuska, Španija, 2 najbolje ekipe, i tu sam saglasan. Svakako su bolje od Engleske i od ovoga što igra Argentina, mnogo neke druge selekcije su bolje svakako. Ali on, nakon toga ide onaj drugi paragraf, da, ali Francuska je svakako bolja, najpotentnija, ofanzivno ne može niko prići i samim tim su veliki favorit čak i protiv Španije. Ja samo se s tim ne slažem. Da su ti nisi saglasan da je Francuska favorit protiv Španije? Ne smije niko biti favorit protiv Španije. Evropskog prvaka, u krajnjoj liniji, zaista su ih pobedili u tom polufinalu i slično. Da su ofanzivno neverovatno, individualno bolji, veoma verovatno, niko nije kao Francuska, niko u tom smislu, ali na nekom timskom nivou Španija ima prednost i onda sad ono taj čuveni kao malo bolji tim, svakako bolji pojedinci, tog dana šta će da bude, dobri Bog ne može znati, ali svakako su suđio da prognozira, iskreno malo to se dela neozbiljno, ali tako. U tom smislu ne bih rekao da su Španci bez šansi. Radim jednu zanimljivu stvar u posljednju utakmicu i po. Zadnjih 20 minuta su promenili malo dramatični način na koji napadaju, prelomili su Portugaliju tako i to im je bila manje više osnovna ideja protiv Belgije. Nijedne utakmice nisu bili one. Najbolja njihova utakmica, jedina gde su dostigli taj nivo svoj i bilo protiv Austrije. Tu su baš bili moćni, bilo je 3:0, bili su sjajni. Šta su počeli da rade? Znači, ono što vidimo ovde, Španci su ovdje crveni. Crveni kao i uvek, za danas će neka budu u ovom slučaju žuti, bit će Francuska danas, ali to nije sad toliko. Ono što znamo, je li tako, taj njihov 4-3-3, vidimo ga ovdje, defanzivni vezni, ofenzivni vezna, interiori unutar linije, je li tako, bočni napadači, dupla širine jako često, back, bočni napadač, sve jasno. Ono što rade, da, mnogo važno, protiv Francuske će biti jako važno. Kada izađu sa ekipom, uglavnom to je španska stvar, jer baš svaka ekipa to radi. Ako je 4-4-2 protivnik, 2 igrača u prvoj liniji, vezni je sam, pivot je sam i onda pokušavaju u ovom trouglu 3-2 da igraju ovdje, ti na taj način kontrolišu 2 širine, da otvore ovaj kvadrat ovdje, jer onda igraju sa njim. Ok, jasno. Međutim, ono što Francuska sigurno to radi, jer Mbappé ne igra odbranu, prosto toga suštinski ne zanima. Recimo da je ovdje Olise, vjerojatno jeste, ukoliko zalepe naravno tog jednog, uglavnom su radili tokom mog svjetskog prvenstva, Rodri koji nije mobilan koliko je bio, stvarno nije, ukoliko se zalepi sa ofenzivnim veznim, to je to opet ta čujena španska stvar, spušta se jedan vezni ovdje, dupli pivot se pravi i onda pokušavate da rešite u ovom 2-1 ovdje, ovu situaciju imate ovo, dakle imate 2+2, igrate 2-1 i trujite se onda da imate bočnog napadača recimo unutra i bek je ovdje. Ok, sad, to je ono što treba očekivati, zato je to veliko pitanje Pedri ili Fabian Ruiz. Pedri ne igra kao što, Pedri nije još uvijek na tom nivou, barem do sad bio na mundijalu, ali Španija uvijek je bolja i to Luis de la Fuente i ne krije na nekim konferencijama da kada ga upari ovdje sa Rodrim u ovoj zoni, to umije da bude jako, jako moćna. Posebno se naslanja, i to mi je sad važno, na to što je Španija, da se vratim na to, počela da radi protiv Portugalije u završnici utakmice i protiv Belgije manje više sve vreme. Ok, ili je Baena, ili je još bolje kad je Ferran Torres koji ulazi stalno, primetio si manje više prva izmjena uvek. Konstantno ulazi unutra, znači nije ovdje, nema duplo širine, niti je u kvadratu ovdje, recimo ima naravno bek se podigne, bočni napadači unutra na poziciji ofenzivnog vezna kad se vezni spusti. Ok, ne, oni idu još dalje, dakle, bočni napadač ulazi skroz unutra i opterećuje
drugog centralnog beka, 2 centralna beka protivnika, opterećuje ga sa 2 igrača, Ferran Torres, Oyarzabal možda, zapravo čak ne ni možda, nema potrebe za eufemizmima ovdje, najbolji počinje centralni napadač bez lopte na ovoj našoj planeti, jeli? Nekadašnji Žiru. Da, s tim da je mobilnije malo, Žiru je preinteligentan isto, wow, nego prosto drugačije ga koristi, mnogo se drugačije koristi Oyarzabal u Španiji. Mislio sam neko poređenje onako. Nije bez smisla, samo potpuno drugačiji model, ali podjednak nivo inteligencije svakako. I onda naravno imamo recimo Dani Olmo u situaciji ili Mikel Merino, primetio si da ima tu tendenciju da daje nemalu količinu golova. Pa da iz ovih situacija, znači Olmo ili Mikel Merino, koji se opet uvlači ovdje, onda imaš ovaj situacijni, mnogo mi važno ovo opterećenje unutra, dakle ovdje Kukurelja, Yamal je de jeste, sam po sebi silini svog talenta, ja to zovem vir. Znaš ako vir, ono uvuče u sebe šta god se nalazi na površini vode, tako je Yamal samo svojom pozicijom kao vir funkcioniše. Uvlači veliki broj protivnika ka sebi. Oni gravitiraju ka njemu u cijeli stvari, pusti Yamal je tamo, drži tamo, prosto to je tako je, jeli? I pritom mala ona digresija, Yamal još nije imao onu svoju utakmicu. Znači da polomi sve na terenu, da da 3 gole, namesti još 4. Nije imao tako nešto i ne mogu da zamislim da prođe mundijal, a da on to ne odigra. Pa vidjet ćeš. Pa da. Uglavnom, kažem, ovdje igri, ovdje su moćni. Dakle, kad ta lopta dođe ovdje ili kada se oslobodi, kad se oslobodi lopta, kad nema pritiska na njoj, kad više niko nije u pritisku, onda su te dubine, pa kad Merino imaš ovo situacije ili lopta je ovdje, pa dubina, pa Merino napadne ove zone. O tome ti govorim. Dakle, to je mnogo zanimljivo, nešto što rade, što nisu radili toliko izraženo ranije. Dakle, Ferran Torres ili Baena funkcioniše sa obojicom bolje sa Ferranom Torresom, barem za sada. Dani Olmo opet bolje sa Merinom, dakle potentniji su kad dođu igrači sa klupe, kad rade to, dakle kad naprave te 2 centralna napadača, od kojih suštinski ni jedan nije centralni napadač u pravom smislu, i ofanzivni vezni koji to koristi ne mora dubina, možda se igra unutra, naravno onda jer imaš konstantno, kažem, opterećenje ovdje, a jako su moćni da oslobode loptu pritisku u ovim zonama. Problem za Francusku je oni nemaju pritisak tu. Suštinski nemaju, ne trude se da imaju, bolje se brane nego na prošlom mundijalu, bolje se brane, hajde možemo da na brzinu samo i to da prođemo. Samo mi reci, šta misliš, da li će Francuska uspjeti da nametne svoj stil, to jest da li će Španija imati veće posle lopte kao što je imala na većini utakmica? Mislim da je to ključno. Stvarno mislim da je ključno. Kako volim kad postavim dobro pitanje. Onako ti je pitanje, iskreno. Onako je, jer onako očigledno je. Pa dobro. Ne, šalim se, pustim moj humor. Ne, uvijek dobro došao. Da. Zavisi, imaš kao postoje škole mišljenja koje bi ti rekli su drugačije. Mnogo je važno ko će monopolizovati loptu. Mnogo je važno zato što... Monopolizovati loptu. Pa jeste, da, jer u principu, ako neko može to, naravno to je Francuska, njima je teško uzeti loptu, Francuskoj manje u tom smislu, jer prosto je stvar aritmetika, ne? Što imaš više lopte, manje imaš šanse da te neki Olise, Mbappe, Due, Dembele, nek Šerki kad uđe ili bilo koji od monstruma koji igra u Francuskoj, da li je Kunde, da li je Upamecano, Saliba, doslovce imaju ponajbolji igrača na svakoj poziciji na svetu, nevjerojatna ekipa stvarno, prosto ne vidim loptu. A oni ti to dopuštaju, njihov pritisak nije idealan, stvarno, prosto... Deschamps deluje kao jedan jako inteligentan čovjek u smislu tačno je odnašao neku zlatnu sredinu koliko će da namješta ekipu, koliko će da ih pripremi za i defanzivno i ofanzivno, ali da ih ne pretegne. I pusti da taj njihov talent pliva. Fudbal reprezentacija je takav, mnogo je manje strukture nego u klupskom fudbalu, mnogo je manje organizovanog fudbala, prosto nemaš kad se organizuješ. Pričali smo o tome više puta, da. I onda je negdje jako mudar čovjek, koji jako dugo već radi taj posao, i jako je uspješan, jako je mudar, i on to tačno našao meru koliko da ide u zahtjevima, a koliko da pusti. Šta je promenio? Kažem, zamisli kako se branila Francuska na prošlom mundijalu, to je jako zanimljivo i možemo negdje da završimo. Giroud tvoj, 4-2-3-1, 4-3-3, Griezmann iza Giroуда, Dembele i Mbappe. Konstantno je na zadnjem veznom protivnik bio Giroud, mnogo inteligentan, on ga doslovce markirao, Mbappe je bio ovdje. Kažem još jednom, odbrana je nešto što on prihvata dosta fakultativno, može, ne mora se. To smo vidjeli na klupskom nivou. Upravo, i to, i onda je Griezmann kao jedan preinteligentan momak isto, kao ofanzivni vezni se podigao u pritisak ovdje, oni su pravili taj situacijni rombo. Mislim da idemo 4, romb unutra, Mbappe, Griezmann i Giroud. Jel' tako? Jasno. Šta je stvar sa rombom? Ako se ne brniš u rombu kao bazičnoj informaciji, kao Argentina recimo sad,
Ti ćeš imati pritisak, ali onda ekipe imaju mogućnost da te jure ovdje. Zašto? Zato što u zavisnosti od toga kako praviš romb, ovdje levi bočni napadač i ofanzivni vezni, ti ćeš negdje imati rupu. I uglavnom se rupa pravila kod Francuza upravo ovdje oko daljeg veznog, jer je on mora da krpi najveći prostor ovdje i prosto, recimo Maroko u polufinalu, Maroko sad protiv Francuske nije bio ni blizu. Ali u polufinalu na prošlom mundijalu je bio onako, bio dosta solidan i oni su konstantno jurili ove zone i pravili su opterećenje oko ovog vezna koji je bio iza Mbappea. I postoji veliki prostor koji je imao. Argentina je u finalu radila nešto drugo. Oni su spuštali dodatnog veznog, opterećivali Žirua ovdje, ok? Bočni napadač, bek, Tagliafico ako se ne varam, kao i sada, bi napadao konstantno ove prostore, uvlačio beka i ostavljao onu čuvenu izolaciju, tako i penal Argentina dobila, Dembele i Angel Di Maria. Znači, terali su Dembelea da brani bočnog napadača, tog nekog Di Marija koji čuo sam da nije loš igrač. Nikad nije bio da loš. Da nije mišljeno sad specijalno, ali onako dosta, možda da I onda su na taj način dakle, pravili su ovdje problem Francuskoj i pravili su im ovdje jer su beka uvlačili bekom i imali su izolaciju. Okay. Šta je Francuska sada unapredila? Upravo. Sad, Mbappe, taj predivno lenji Mbappe, je sada Giroud. S tim da ne radi ništa. Da, ali i onda su sad na nekom ravnom 4-2, baš ovako izgledaju. Dakle, 4-4-2, 4-2-3-1, s tim da je Dembele mnogo bolji igrač nego što je bio. Konstantno imaju dva igrača ovdje brane boksa, u ovom slučaju dozvoli mi, recimo, Koundé, Dembele, ovdje su Doué i bilo koji da je bek, recimo Digne. I imaju dva zaista jako sposobni igrača u veznom redu, kogoda to bude sada, Rabiot, Kone ili Tchouaméni, ako se opori već kako. Ali ono što rade je da taj igrač koji je manje posvećen odbrani. Recimo tako, dopada mi se optimizam. On je ovdje, nije negdje na boku, Olise dolazi s jako dobrim navikama iz Bayerna i već imaju pristojniji kontingent igrača ovdje, a imaju dovoljan broj igrača da te brane na boku. Kažem još jednom, taj pritisak ovdje nije dovoljno težak za rešiti. Španija će imati ovaj 3-2 ugrađen u samom početak napada i koliko lako budu kontrolisali ove zone, koliko Francuska bude spremna da žrtvuje Dembelea ili Douéa ili kogod bude drugi na boku, ali bit će oni verovatno, zar ne? U pritiscima ovdje bit će manje više ključna stvar, jer kažem, u tom smislu Francuska mora da bude jasna kada pritiska loptu i koji igrači iz druge linije kad idu taj pritisak, jer mnogo će zavisiti od toga što Španija možda radi i slično. Ali kažem, promijenili su se, stabilniji su, manje prilika dozvoljavaju protivnicima, njihov posljednji ovom prvenstvu bolji i Francuska ekipa koja, treba to reći samo za kraj, djeluje još bolje nego na prošlom mundijalu kada su također bili na ovoliko da osvoje turnir. Tako. Francuzi imaju šansu da se plasiraju 5. put u finale u prethodnih 8 takmičenja. Verovali ili ne, Španija tek 2. put u istoriji igra polufinale svetskih prvenstava. To je jako zanimljivo. Međutim, ono što također hoću da te pitam je, Španija je samo 1 gol primila na ovom svetskom prvenstvu, a svi pretpostavljaju da će Francuzi na kontru uništiti Špance. To je kao neki podnaslov. Da, obično ima da, Španija imaju loptu, ne dozvoljaju prilike i taj gol koji su primili protiv Belgije baš je višak, nije trebalo dozvoliti tako nešto sebi. Jako mali broj prilika dozvoljavaju protivnicima, ubedljivo najbolje na mundijalu, najmanji kvalitet prilika, protivnici najređe ulaze u kazneni prostor. Dakle, manje više svaki relevantan defanzivni parametar na ovom šampionatu pripada Španiji. I to dosta ubedljivo. Sad, ideja je da Francuska na kontre, da napravimo samo razliku. Francuska ne koristi toliko kontranapade koliko koristi brzi napad. Nije isto. Dakle, samo da negdje tu razlučimo. Kontranapad počinje ovdje, u niskoj zoni i uključuje manji broj igrača i uglavnom neformiranu zadnju liniju protivnika. Brzi napad počinje uglavnom ovdje u srednjoj zoni, dakle otkinuta lopta negdje ovdje, a protivnik ima formiranu celu zadnju liniju. To je brzi napad. Uglavnom tako Francuska napad. Dakle, naprotiv formirane posljednje linije protivnika, napad počinje ovdje i sa malo većim brojem igrača nego što to uglavnom je neki kontranapad. Jel tu imaš neki Mbappé, tu je Olise i barem jedan ili drugi ili oba vingera, svejedno. Šta mi je važno? Da, ali onda dolazimo do te čuvene stvari, te snage španskog posjeda koje nije samo ja imam loptu pa je ti nemaš, da, nego ja imam loptu na taj način, u tom obliku, u toj strukturi da i kad je izgubim, ja već imam igrače koji su sposobni da je u kontrapritisku. Pritisak. Da, oni uvijek idu na taj pritisak. To je mnogo važno, ali
da bi stvaraš uslove za taj pritisak tako što dobro stojiš kad imaš loptu. Dakle, to je ta španska ideja, kontrolišemo sve faze tako što stojimo dobro šta radimo kad imamo loptu. Prognoza tvoja je da su Španci, ako ništa drugo, blagi favoriti u tom meču. Ne, čak vjerojatno su Francuzi možda favoriti. Samo bih rekao da nisu Španci, stekao sam utisak da ih ljudi smatraju gotovo pa outsiderima. Gotovo pa niko ne može da staje na put Francuskoj. Pa mislim može, svakom se može stati na put, pa i ovakvoj Francuskoj. Samo je to negdje važno da te prognoze baš ne volim i da bih se usudio da... Ok, hvala ti. Znači, očekuješ Španije malo veći posed lopte od protivnika? Mislim da je to baš imperativ. Moraš im uzeti loptu, to je prvi uslov. Nije jedini, ali nužna stvar da ipak imaš malo više od njih, ne bi imao čemu da se nađe. Ali Francuzi pojedinačno najbolji na svetu. Sigurno. Bio je to razgovor sa Lukom Jeftovićem, naravno Luki poklon, American Crew. Već se pita kada će dobijem moju poklon. Nisi bio loš, poklon. Ukoliko odgovorite na pitanje na kraju, kada se postavi ovaj video, na elektronsku adresu, ko je omiljeni igrač Luke Jeftovića trenutno na svetskom prvenstvu, a recimo da je iz ove dve reprezentacije, dobijate i vi na poklon jedan proizvod American Crew-a. Hvala im mnogo. Evo ti poklon od mene. Ne, poklon od mene u sledećoj epizodi koja ide vrlo brzo posle ove.